Ndaramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kutwumviriza umurereye hose mu bice bigiye bitandukanye babari ngaha mu Burundi abari mu karere k'ibiyaga binini ndetse no mu makungu ya kure mwese reka ndabifurize kugira ibihe byiza ndabifurize kugira intango nziza z'uku kwezi kwa 11 cange kwa Munyonyo 2025 turi kwa kabiri turi kwigenekerezo rya kane Munyonyo 2025 ndabahaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye nawo muherereye tugiye kugaruka ku makuru aremeye cyane akomeje kugenda ariko aravugwa bwa muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi amakuru agaruka kubigendanye n'umutekano. Amakuru yihuta cyane aravuga yuko igisirikare c'u Burundi cyongeye kohereza abasirikare bakomeye cyane bafise ibikoresho bigezweho ku mbibi zihuza Burundi ndetse na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru yihuta cyane kuvuga amasoko mu gisirikare c'u Burundi FNB aremeza neza yuko abasirikare benshi batatangajwe igitigiri cyabo barongitswe ku mbibi zihuza Burundi ndetse na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kumva z'umutekano ushobora kuzamba mu gihe mu sereko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ibintu byama byinyuka bikomeza kugenda birafata indi ntera. Mwaramutse neza mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe muri izi gahunda z'amakuru. Nizere ko mwese mukomeje kugira ibihe byiza, nizere ko mwese mukomeje kumererwa neza. Kanda subscribe niba ari ubwambere ugeze hano kugira ngo wamire amazajya wadukurikira utanga igitekerezo ukande like amakuru n'ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe. Murabizi ko twibanda kuyagezwa ari kuvuga mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Niba uri mu Rwanda ndagushuje kandi nkwifurije ibihe byiza, niba udukurikira uherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye by'umwariko nawe nkwifurije kumererwa neza cyane. Reka nkubwire ngo igihe ni iki kugira ngo bashe kubana natwe ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe abari bwota amasimbi namwe ndabashuje kandi mbifurije ibihe byiza cyane ndetse nanabifurije gukomeza kumererwa neza. Guhera ku munsi w'ejo nibwo hakomeje kugenda havugwa amakuru aremere cyane, amakuru n'ubundi yagaragazaga ndetse akanashimangira yuko General Pacifique Masunzu naunguka by'umwariko yamaze gutabwa muri yombi nk'uko amakuru akomeje kugenda tujyaho abivuga. Na makuru akomeje kugenda agarukaho cyane by'umwariko n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse benshi bakaba bashimangira yuko ikoranabuhanga rikomeje kwifashishwa ikinshasa rikomeje gutuma abasirikare benshi bazahura n'akaga gakomeye cyane. Amakuru yihuta cyane kandi akomeje kugenda atugeraho nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa na makuru ashimangira ndetse kanavuga yuko hari systeme irimo gukoreshwa cyane cyane ku ruhande rwa Republika Demokarasi ya Kongo mu bigendanye no kuneka ndetse no kumenya benshi mu bavugana na Joseph Kabila Kabange. Birasa naho hari umutegetsi nimero ya mbere bwana Perezida Félix Tshisekedi Tshilombo akomeje gutinya ndetse nyuma yo gutinya ko ashobora kumukorera kudeta byaje gutuma afata gahunda ndetse n'ingingo zo kumuneka mu buryo bugaragara ndetse mu buryo bwihuse nk'uko byamaze kugenda bitangazwa. Kandi amakuru yibanza tugera ashimangira ndetse akanagaragaza neza yuko General Pacifique Masunzu by'umwariko nawe yaba yarafatiwe mu cyuho aho yarasanzwe avugana n'uyu Kabila. Ntibyamenyekanye cyangwa se ngo ashyirwe ahagaragara ibyo bavuganaga, gusa amakuru yihuta cyane yo agaragaza neza yuko aba bategetsi by'umwariko basanzwe bavugana mu buryo bukomeye cyane, ariko uyu mugabo akaba yarakunze kugaragara mu bikorwa bigiye bitandukanye bigendanye no kuba yarakunze kurangwa no kugerageza gukeza abami babiri harimo uyu Perezida Tshisekedi ndetse n'abandi bo ku ruhande rw'imitwe igiye itandukanye basanzwe barwanya ubutegetsi bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birasa naho rero by'umwariko ifungwa ry'uyu musirikare ukomeye cyane rikomeje guteza by'umwariko akajagari ndetse rishobora no kuza guteza umwuka mubi. Ni umuyobozi w'akarere ka gatatu k'igisirikare cya Republika Demokarasi ya Kongo bwana Lieutenant General Pacifique Masunzu yamaze gutabwa muri yombi mbere yo kujya gufungirwa ikinshasa nk'uko bigaragara. Amakuru avuga ko Masunzu yatawe muri yombi ku cyumweru tariki ya 2 Ugushyingo afatiwe mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo mbere yo kujyanwa ikinshasa ku butaka bwa Republika Demokarasi ya Kongo. Uyu general avuga ko kandi uyu general bivugwa ko azira guha ingabo za Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo amakuru y'ubutasi y'ibinyoma ndetse no kuba rero by'umwariko nyirabayazana wifatwa ry'umujyi wa Nzibira wo muri teritwari ya Warungu muri Kivu y'Amajyepfo wigaruriwe na AFC ibarizwa mu mutwaye 23 mu kwezi gushize. Ahangaha habereye urugamba rukomeye cyane, ariko nanone leta ya Kongo yakomeje ndetse inatangiza gahunda zigendanye n'ubutasi ndetse binavuga ko kandi hari by'umwariko n'amaperereza akomeje
gukorwa kugira ngo hamenyekane inkomoko y'ifatwa ry'imijyi nka Goma ndetse na Bukavu. Ababigizemo uruhare bose bakaba bagomba kuzabiryozwa byanze bikunze. Bivugwa ko ku butaka bwa Kongo kandi uzajya ufatwa yagambaniye igihugu cyangwa se afite ibyaha bisa n'ibyo ngibyo, cyane cyane no gutuma intambara itagenda neza. Nimero ya mbere ikizajya kimugeraho ni igihano cy'urupfu, cyane yuko cyamaze gusubizwaho. Iki ngiki kandi giherutse guhabwa uwitwa Joseph Kabila Kabange waburanye adahari mu rubanza rwaburanishijwe rukabera ikicaza ku murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rukiko rukuru rwa gisirikare. Uyu General Masunzu kandi ukomoka mu Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo yayoboraga zone ya gatatu y'ingabo za RDC ihuza intara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru, Mainema, Ituri, Chopo, Basa, Ulele ndetse na Hauta Ulele kuva mu kubona. Uyu bizweho kandi ko yagiye ayobora ibitero biremereye cyane byibasiye abanyamurenge, ibyatumye abanyamurenge benshi bamwanga ubundi bamunenga kuba by'umwihariko akomeje kwibasira, nyamara yakabaye abavuganira mu buryo bugiye butandukanye. Uyu generali kandi ashinjwa kuba ari we zimwe kuri inyuma y'ibitero by'indege no zo mu bwoko bwa drone bimaze igihe byibasira ibirindiro bya M23 muri Kivu zombi ndetse no mu bice bituwe n'abanyamurenge nk'uko amakuru atugera bivuga. Bivuga kandi ko ari we uri inyuma y'igitero cya drone by'umwihariko cyiciwemo General de Brigade Michel Rukunda bakunda kwita makanika wahoze ari umuyobozi umutwe wa Twirwaneho ushinzwe kurengera abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge nk'uko bigaragara. Gusa kugeza amagingo aya ngaya uyu mugabo nawe yamaze gutabwa mu mvuto cyangwa se yamaze kwisanga mu maboko ataraye. Bivuga ko kandi uyu mugabo wari usanzwe ari umwizerwa ku ruhande rwa Perezida Tshisekedi nawe yaje kwisanga muri ibi bihe, nyuma y'uko kandi amakuru akomeje kugenda aba menshi cyane. Icyakora bivuga yuko iri koranabuhanga rikomeje kwifashishwa mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twinjire mu ntara y'Ituri by'umwihariko hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umusirikare wa Uganda by'umwihariko yishe arashi bagenzi be barimwo n'ufite ipeti rya majoro. Murabizi ko igisirikare cya Uganda by'umwihariko kizwi ku izina rya UPDF kibarizwa ku butaka bwa Kongo nyuma y'uko kinjiye mu bigendanye no guhangana n'umutwe wa ADF usanzwe urwanya ubutegetsi bwa Uganda ahitwa Zare ni mu ntara ya Mahagi muri Ituri mu birometero bigera kuri 200 mu majyaruguru ya Bunia. Hadutse imirwano yaguyemwo abantu bagera muri 4 barimwo abasirikare 3 ba Uganda ndetse n'umugore w'umunyekongo nyuma y'amakimbirane hagati y'abasirikare b'ingabo za Uganda UPDF nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano avuga ko ibi byabaye ku itariki ya 1 Ugushyingo nyuma y'intonganya zadutse mu kabari kamwe by'umwihariko kari hafi y'ikibuga cy'indege nk'uko bitangazwa na Radio Okapi. Bivugwa ko bwana Sergeant wa UPDF wari wasinze cyane ngo yashinjije majoro wo mu mutwe by'umwihariko woherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugirana umubano n'inshoreke impaka rero by'umwihariko zafashe intera. Sergeant akora mu mbarutso ahita yica uwo musirikare mukuru ndetse n'umurinzi we bose basiga ubuzima nk'uko bitangazwa. Yahise kandi arasa umugore by'umwihariko w'umugande kazi wabaye intandaro y'aya makimbirane nk'uko bikomeje kugaragara. Umugore w'umunyekongo kazi kandi icuruza inzoga wakomerekejwe n'amasasu atari agenewe by'umwihariko nk'uko bigaragara yapfuye mu gitondo cyakurikiyeho aguye mu bitaro bikuru bya Mahagi nk'uko amakuru atugera bivuga. Umusirikare warashe kandi yafashwe na bagenzi be we n'imirambo by'umwihariko y'abantu 3 b'abagande yishe by'umwihariko bajyanwe inembe muri Uganda akaba ategerejwe kuburanishwa cyangwa se kugeza imbere y'ubutabera. Birasa naho ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abasirikare bahageze bafite discipline ititakara. Benshi bavuga yuko ahangaha hakunze gucururizwa inzoga zitemewe, ibisindisha, ariko kandi abahanga mu bigendanye n'iby'intambara bo bashimangira bakanemeza neza yuko ibigendanye no kunywa agatama cyangwa se gufata ku gahiye uri ku mirongo y'imbere ku rugamba ari ibintu bishobora gutera isura mbi cyangwa se bigatuma hakorwa ibitari gukorwa muri icyo gikorwa. Aha kandi n'ubundi bikomeje kugaragara neza yuko n'ubundi ibigendanye na discipline ku mirongo y'imbere ku rugamba aba ari ikintu gikomeye cyane, nimero ya mbere ku buryo kibuze mu bigendanye n'igisirikare. Igisirikare nta jambo gishobora kugira ndetse gishobora guhura n'ibibazo bigiye bitandukanye nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko byagiye bitangazwa inshuro nyinshi. Mwese ndabashimiye kandi nkomeje kwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Twongeye kugaruka mu kanya turebera hamwe ibindi bikomeje kugenda bivugwa ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa. Mwese mukomeje kugira amagara mazima.